abakutureba Sky TV amazina Godwin Mpirwe irakaribanda South ari kwetebekana sizentebe yibanda South 2026 kuzashata naguma. Okay. Yes. So abanyibanda barije? Abanyibanda barije actually tugizire muri bizibe birebi abantu nabafara rate ya hirihiri amugomboremo yakiyangara turigire kuferwa abantu nkabano mu accidents nango mwe bamuzikire ntunga mu kunyomazyo izobera hariho ndizo bakuza kuzika rwensambye nyuma kuri ejo ne gomboremwe muno tingumanyekiri yonche bo mu bantu bitu kongo yihiro haba baferirwe abande Toronto angiserezanke byambweno itwe abako batese imbere tugateka nko kuba hemfu hatirare ibatebekana sabotatire musendi aza rareba yayikora. Yes arahaba kucitwara batyo konganyo tende type kandi nyenda kukizumera abantu baferwa omutumbe gubariyo miso ati bo mwagifura rare ati twahika abantu ngabatana bakwende ntebe niyemwe omuzindaro mbagwihari yogu bagohoriya ahiba kuza kwicara kuzika usanga zirasa 10 namweno yesterday but one omuru wensambi harahibimere abebembeza bibaroho muzindaro Reverend atabucire yagira ngo apana tukuza kurara hamwe na speeches at speech ya government nyo mubusoborozo bwanje najibinga tuzike abaho MP abaho n'abana bakwenda bwebembezi tubamuhire muzindaro haza ninja ngo eje nkora yagumite mutubasa kuterera urufuku rwe rwabo rufu wanenda kugira bwagambira abantu organize ngobete ko nkabitabyugira ngo basanga arufu abantu bari yombara yo no bagambira ko kwenda kwesimba kongo rufu manu ruyamba hweshi kuyambaho nashito mukoti abantu batangwata ko ebiguriya ebi abantu bari yarufu byatebekanse kwa family amiza ago baranyu gatebekanse kwa family intebe barashitameho nize kigombe cya mwezi iki naho abantu abashanga yurunda ko uyagiza family bintu areta nari 10 hata washanga abantu 12 wabaganira no mabante 10 rwakubetera ngo banywiso bariso bashitamise eco actually jone nyonko ngumuntu akuba yisimbere ninchireba ngo abamwe ni chiprenga the advantage konka wo tuyiro mbantu babo bagumanya ngogwe ni mongore ogwe ni impirwe to kwetaga kujya ngo umuntu abanza afoze none hati ngo kufa kwarga hono biye baba tachifa no basanga konka kuchikubaho bafa hata bamwe bagikozanga advantage nyonanye omukuzika ninza yo konka tin kuchikunda kusanga ngogwe uwo muzindaro riya speech emwe Akutwe tugabantu mukaga buri yomwe nagambe dacika 10 atwayiza kuzika final usangana no muri yo n'umuzika to kumanya no mukaza bano musiza konka ni yori yo gumizo tumanya numureba hata bafile nkaturi ya campaign. Thank you. Alex. Yes. Twakwakira. Mwe bari munonga line ntwara umugishogo okusima management kuteraho ishengerere kuganiramo ba panelists batayi banje mwe nimbakira nyono banyita Alex kandi flag bearer NRM wabwejo county nawe achorekerire nchorekerire kugaruka kuzo mu muzano w'akaruru 2025 abakutureba nimwe nimbatangirira katuganira nshonga ezukwata yangarieta so ni wabo inebera NRM 2025 ninye njini so akaboye exactly NRM muntu mengo bwejo ni amani je Museveni akasingirayo ibintu bikurabo mu karuru nibyabiri bingi nibyabiri bingi tukabishobora ngo byono bihezeyo na nawe no jangwe ntwiga karebo kabantu mbabahetane 5 nebyo nabyo no berabamo na nibyo kuchereza boxo ku abantu kubatera byo nebyo konka ebitukujumera obunde cyakubasa kuba shikabo Rwanda kubonana no kugezaho kagari y'amantu gabantu kuba tukabikoze retwenga ninga tukatinka kibasa nyenga konka n'amantu gabantu wabo batwarire manifesto yawe ukabashobora itwentwatu inobuziboko umuntu naija ayine ngenderwe yeye nko muntu etari yekibina konka umwe n'abantu abateka so haraba mishonga nyingi akaruru tunarabamo konka
ruhango rwari muwezi wito ibikorwa MP nagamba enshonga zuzitura enshonga tuzurwo abantu tukamarwa konka itunko mu rubuyeju na munonga itobwo tetuyina abagambe barungi yes konka nkora tero. Okay John abantu bahenda musyo murere kurungi mwabare kutega TV kandi mutwirize kurungi. Okay Reverend Wibanda mande tujya ko tusindikire samuni kabate ine capacity ahantu hono munsi yona government ni yezika tazika kanisa buri muntu wena na government kandi government ni yezika neima bakoganizinga enfu specifically enfu speech ya muhero tesimiri kubera ya nyeneka speech ya muhero ni ya government abamwe nibachikora go kugira ngo nubajogo mu gihe cyo government waloho usanga halonka kansara bagombora nari cyama ne rusitu bagira ngo batakumagera nka family we batakumagera konga speech ya muhero harufu wona esimiri kubera ya government ako government ni yesika so reverend umwana muramuganisa lawyer nyuma lawyer wanje yize hano kandi twikira nzasonga nyingi konga no lawyer wanje so turaje kuri hano ko instructions so god unoja kumpa mabara go reverend mande baze mukoma none kumukoma cyo muto mateka aho zarago to kwicheze bakutanga government ni yezi and that's the standard mwabare nango okongera mu nshongejo itobe ko besimbe twino buzo umuntu nafera umuntu we atinyonyenda nankabe no yija atkanu we kwenda gambe abantu mwija babi mu zindaro hati nchakarura rwabo rutaro konka umufutebekana secho ningira ngo gitoko witu cyaci nabahereza abantu abo kwenda gamba cyaci takatandikire mugamba muganira kandi abantu wahiri wabarebere no tekwa the moment cyaci yatandikire muhereza abantu bashata speech hariya nacyo tukirugemo noga abantu bahenda musyo abatangira bwana we tureba no tutura atangira na munyarwanje shongo ibaraho legitimacy versus legal oligarchy cyangwa legitimacy means what is logical what is justifiable or justified cyo wasakora kujya kibicho kibirege so nobody kwebitaho sitejya mishora batu na umura mwana kwa tamu kwa kutosha ikirungi abari yahabona akaruru tiguma juno baresebera okabasigara riya uya all casualties mweno huta mwene mshari so twitegerezo kugenda ukira mnoga ka Uganda mazimana njyangu yumwe experience yeye wajigitana naye abatezi bakaruro bari kunabataka kateira kwa ntabwo kwayite namba abayoni bajoining abatezi bakaruro konkara bose babire bwo kugenda yoni tekateka ngo umuramo uza gukora cyangwa kwa umutezi wakaruro no kenda batoke tumutezi wakaruro no kwenda karu okutura base okutwaze kubirana mukaga bahendera twine Uganda iri kwishite yiturisha yake. Thank you director wa mobilization on State House Robert Rwakandere na turebera kimwe John mu Uganda yituturamo John Museveni 2016 aha debate akajyangwe na gambari Uganda yari kumanya etari Uganda ya fantasy Uganda yitutura mu nyoniwe nicyo basika kugira sente zitegeke esente umbururu kataranchiraho principle tugire sente zitegeke sente zarategeke ekiragiye cyategeke sente umbururu. Okay, that's okay. Thank you for the connection. We bari mu hati tukire ba Afrika
tukiri abafurika twine ibibazo bingi kara nari imyaka nka 3 nyuma tukaba twine ibibazo 3 ubutasoma nari literacy ubunaku n'indwara ubunaku mbwene ubworo hariyo ibihe kiza hayongeraho ibindi hayongeraho ubutamanya hayongeraho umururu hayongeraho ibindi bindi twatwinye nsonga isa twaziriyo muri komwe okujya kumaraho esente omukaruru tutekwa kumekinga shwanga habaho ibintu bibiri kandi bitabeyireho mugahwe ensonga yo kubanza niyo kumekinga shwanga abaje omukaruru kandi ari abasinga karuru bareka kuba bakama kigareke muri cyo kugira ngo uyasinga karuru hariho yona ubwarana naceramwa bamaramya ngo mukama hariho yona na kansara umurukabwo nuba kwita honarebo numukama na wuko ni mukama no yataba Nigeria beine levels of giga abagana babeta nagaga ukaba Nigeria babeta negu na billionaire owatera haribo mbamulisa bulisa kugira sente nino sitama bakulisa abishinga bana batano bamba kugisa ugunatayo umuceri ondata isuku iyo tuni cyo gukora muri hasimu bebe bakora sana baje ukimara kurya bakuna bisebye so ugunwa bamwita negu hati tine abantu bitu unuhora mu kansara nawe ari ahantu negu mu cyaro cyamara bisifu mumweta governor cyamara bisifu governor so kuba tuyiha ibitinisa birengese yize omukaruru then na karuru especially aka parliament hakarga mu sente nyamwingi ezba kutungabo tukakiraza bakutama habo kuba abantu cyukubahambereza kutamu sente ni nsongaki motivation ensonga yukubanza na amanya munajya kukole cyukusoboka cyona aziheyo okuyaziyayo naso kuzihirayo umusara na handi niko kurora hati ba MPs bona ngo bakorore namba yona eroho 0312 nari 04 bakuzikwata ore MPs to kwata namba yero yotera MP na 039 03 tala kuzikwata ku all of them 04 wabo mapati ndio mutwara na ministers nyo hati nyusubiro na ministers boka tukora yesterday ndine MP mwaro wanje abena tamu true caller na apu mtuto musumu ekuletera no hariyo natera hata alo ngambi mu muterire yagira atunga atakagira ngo unidentified yanga kujikwata so no abantu bashiri MPs nara abantu beyitu okuba karoro sente nyingizo kare mu karuru ka parliament yesu no mburu ba hansi buru mu sente nangoro ba yero siwanu bujya sente abo kuba umbyare bimwe nabasibike enta hari bagira ngo mujyo mugongo murarga ibintu yanyugiri konka bo corruption mu karuru kamuso teriye sente yonka so wagambira ibintu bibiri gutekwa gukorwa ebintu bibiri nukwiha omuntu yaterwa karuru kureka kumuco mukama namba ya kabiri numuntu kumanya ati nobunda akutamu sente tinyine ukunda zihamu so ni kumanyisa ngo utekwa kuchendeza esente ezikubaho omuntu yamara kutunga office kuko umuntu naba LCC ni bamanya naba speaker ni bamanya konka bamugira ngo musarana mutwaro nsanzu kandi bahora byo nagora ekazi kumuzitaka bamugira ngo musarana miliyoni 2 hata ba MPs no bahudisa abantu ngo batunga miliyoni mukaga kongoro huro umuntu ngo ariyo na yombeke kizimbe bonanga ngo navuga motoka miliyoni rukaga so biri kuba banza bakacenderaho then na sentence kujya mu cendera now nanye ndagamba ha other forms of corruption mukaru halo nga ale campaign hata ale campaign nayo omuntu yatandika karano badatire musente nole uyeiza omubwira bwenyene nawe akatamusente nibinga ebebe nibingana abaje nibingana nyowe ndiyo mu government indi kao nyena kwesimbu ibana konkorede nyena kwesimbu ibanda south godwin already waliyo umwaka gona how am I going to compensate that na nyinyi nje kujana kasente kanje because omukaruru noteka kujana name recognition abantu bateko kumanyira bakamango go nangira kari niyere na asati so esente omukaruru nzija kurugamu ha ground there omukaruru no yetaga message no yetaga packaging of the message
no yetaga human resources abantu kandi yetaga na logistics sezo nojya kuzihaye nyowe abantu bashobora kugira ngo ndatamusente umuntu asaramu buri omwe kumugura t-shirt n'empare kokubeze tsindi namugura t-shirt n'empare abantu bitu nomango ibe kujwara tabine nomango mucyaro nosango mhaji wase na biro mujozi gwa chirisi oko no gwini mukuru waka mugabere ayateri bwo twamunja tsi omuntu omuntu no hadira cyeje bandi azira se no no ngibi ngiza banateri ngibi kamwenga no shango umuntu akajya se omuntu adira mujozi gwa manyo muguzo no hadira cyatase kandi mujozi ata mukuru waka kugabere so unosango bawita kari yorare abantu bafa bakorona t-shirt babiri ari yorare ya president wa mwanja abantu babiri bakafa bakorwanda t-shirts so kana t-shirt zonka omuntu ragwara t-shirt y'omuntu orora dere t-shirt ya candidate A kunko mubuzo tunohagiro nakugambira onde takumane bandikiro nibara yonkero lota kurumanya ahabwa ubaka mwacho kujwara so nyoko banyiza na nyonka jana tatu no mumanye buzo esente mukaruru bazibingire kunga nyowe nabagura t-shirt hata umuntu unagura t-shirt weza nabona hata musente mukaruru so musente mukaruru is a bigger picture but abantu beito nabo kuzaba muno niyo songa kwenda kuhendera nayo ni songa ibiri songa kubanza abantu beito balishuwa ngo umuntu barahi bamhiriro mukaruru especially at levels as a parliament na chama de sifai hata umuntu yamanya ati nyowe nasiba hero na family yanje tuliyo tutera karuru kandi tindigaraka kumutunga ajara tatu no manyi akanje kansigira hati number 2 hala abantu naturally abino bufora ubufora abari magnanimous yes umuntu ni mfora hati ufora nicamanyisa ngo umuntu hati ngo munyangore nari nyongo musongora omusongora ko banjiro mugenyi ecyo kubanza ni musemerwa mwakiro muka yanje ecya kabiri ni mubagera ecya kasatu ni musengera obarana nyakarwa ecya kana murongora tino mukaruru enkora yobunyakitara ni mango no muri nkore nukuko sana umuntu yalo munakubona kukunga konko umuntu kubijo muka yawo no mutangira ukimara kumutangira omukunera nguko wasobora kubona ukimara kumukunera omusengera obarana nyakwa whisky nani akabaraje kandi wakuba nambara umurungo nikimanyisa ngo gasete na umuntu ngogo wakuba ari mfura ngogo kubaje mukaruru kiri mostere ikire anasoko gumana umutumo wo akagutamu konka abo abantu rumwenda musente mutaze baha manje kuzabaha omaramara kujaye babihi uko hata karuruka hata umuntu najya timpagani kandi mujaye mukabura so nyoni mfajera endera John ni mfajera cyo kugira ngo sente mukaruru zigiyemu thank you atazine agahwe because everything atazine agahwe abakuba na abazina ari zero twini stoba abantu barite sente abantu baziri sorry Alex ore John tuyinabaye kaya hotel kaya mbashangwa kamkuzi umurembo rwambarara ashuhina Divine Mercy Hospital kandi bakwinira uhereza burungi bine uburaro bine garden z'umurembe aho korera mukore ya buricika bine conference hall bine barero muri byo kunyo by'umurembe bine restaurant itakukinga chance ya cyamushana cyaciro ekaya woboriyo nobori nkori yomuka mbene bashirira rwa mukaga nkoro urebe mpereza nungi aba ekaya hotel no bakuturebera ekaya Crescent Hotel Alex kurigero mu bigamo bya John no itenge kikapa cye sente abo ko abantu njo bategerize already mtebekanisa program John cyahererukamo icyo nicyo cyatera mnongi to bakombaza umunankeze konka kugaruka muramwa esente omukaruru tino buru basa kuzumaraho tino buru basa kureta nekirajyo bacyakubancisha ki nguzurgemo obo ine sente obatozine note kwafutamo akubiyo wenka no bwakura candidate no hitaga futambura katujengo ba campaign managers ba utoka bafire iwe rumno ronda karuru niwe note kwafutambura kandi hitaga sente no basa kugenda apiki no basa kugenda bigereho na torunyo hamize so ekintu cya sente so tokariya mukawo yesimbere obwire bwo mukano ubiye utambura na kiyungu cyawe nota kugenda nacyo na nawaza kubiriya nababa kushikira no basa utabire akuba abantu mamba kwetaga
umukama yija amazina go kwamba to umukama ariyo kundi iwe no uko bikushobire honorable aspirant so sentezi nzetago akuba notekwa kuba participating no basa kuba utaza mu constituency ngo ngabafutera hari amagenyi hari emfu ntuzita no sindike sente no basa kuba nakana basa kugira ngo nyotinzi ne kanze kurarayo kurara nchakarenzike konko inaka sente kar Kampala ne member wa parliament akubutu uhura na kujyanka n'umuninzi rundana abantu ni meche bakwenda ndikampara ni ndundana mbatwara so agora mizi gorufu gona so sente zo noita norium campaign campaign nzitaga sente oyine kutama ibyapa oyine kutama flyers oyine kutama isati wapicha kubugana ati nyenda ka jacket nkaka ureba yaba cyaba kamasho so konka umufiteka teka kwanje ninga my thought would be mnyoni wanje kansari yaha basitame barebo kubara rete ekiragiro akoba yes Uganda ine kiragiro already icyo ku sente zoshemekwa no kusumkaru konka ezoshemekwa no shanga zarenga zitakora nekiwano ndako ocherezo mwebembezi nkabitu benturebo mu parliament atkanze kuzikungana ebiraba byone birabire mu beno bireba batanuka kurabya mu byabo kugira ngo biye yo senteze so umwebembezi ashemeye kuba ine John yakigambireho message itontumanya abantu abamwe bo kubara no mu karuru akakugira ngo tatiremo sente nyamwingi konka message yabira ine message wayi packaging ota konkito kunturondo muntu ayine ekigambo cyamu n'ikishubaye cyarakuka abantu message mbagihurira no bagihura akuba basitamye mu mazi y'abantu barya kumbuca zabo urambajya konka nabo yagamba ati kinza kutwisya nanka nkandogo yagamba ati yabuzabuzamo uhura n'abajana baba reasonable konka omukashasha yakubugana akwatamira tuka wotakamura mutse abayakwata numero atazaha hayo niwe toka konka byobwenja abahurire no babihura messages no bagihura ninja kwico kurebera mweni his excellence na emera Kampala hereza address buri shonda yihangeri nchaka rushanga ntujiganira na naryo mu cyaro hati ekirungi tujya ngo internet erubura hamwe konka TV nkeje ne basakwikayo ninga ready koko shango mwazi no babiganira so kura kwembahura no babihura then okuchwamu kingarka a shongeje sente ngwambe nawe nagamba ngo katayine sente tayine ngo abarinzire hato inaka sente niyo conclusion y'abantu ngo bambe nagamba ngayindobenye kukabambe tayine sente so none ntekateka ba cancellinga abaramuzaba basitame batukore framework ito akubasa kora nanka nanda kwesimba tubanze tumushiju esenteze nazihaye tarajiro kakafera abantu ninga kabiba nzarho nagabira abantu sente zo mukene Alex psychologically ntaba hoki abantu kwe bahora message bakahora nwaga abana amanyagamba Jona kiraka bahasende akaruka nake cyama abo icyo abantu batagumuza mu bakatera nwaga buri kumanyagamba buri kumanyashonga zabo oyine message nunye what happens umuntu natinira iki na nakugambire omukaruro mnaraba mebintu byinshi psychologically sente zikora cyamutugo umuntu sente tino uzitakwindura ni to bastamyo meje shaha tina rumashikiri echo kubana ugamba hata bakwasa sente hata shaitan za kubikumi nibiro bakwaje sente none ugamba iki itutu nkataka iyo so muginga kagabire komo so echo kintu twakora amazigira ngo mugiga tumuntu so umuntu warongo mugiga tari umuntu wabure bakutebeza bako nabisabigere ukariya bakakunyusa na chai negu so gebe bakora sa jeno sana bachi so mwenu ekintu
no wakureta a legal framework I think government ine kutandika ku regulating abakwenda kuza kwesimba turete biragiro babanze batushijume nito twenga tutakagira imbanto batushizume ideology oinezi abantu rubunoza kubagambira ki ndero umuntu washikayo wanogesa abantu entasya yamakagabo niwe nko mwemembazo boyine cyane cyo yinewe kiba kureberaho thank you utakaza kujya munyonaza kampara kuzurundana toyineho na cyucyo nko kenyuma ngo ije no kwegesa abantu entasya yamaka thank you good win middle income bagita ki middle class umuganda ngire hanguhire akobori ntebe yo bwembizi na munungu ya MP na chairman yari abantu between babiri kwikankara batanu sente z'abantu mbazizi bo kugaba bati ndagaba sente shazariyo na district yona tukugera icyo kubanza tukugira ngo ubona bari mu kurondo bwe bembeze n'abagabe sente bone batkugira ngo abahwereze kuteka ingako bwe bembeze bakanyire kwanga kitari cyo kugira ngo nibiya hisente harimo abazine abasta kumanya yiba kuziha ariko mu mwanya nko asigamo millions of money yobuza bateza penny esahezi turiyo mukoye muri cyarabantu tukabire byo campaigning no you are aspiring at kuri ya nominations twamara ko yandikisana bwo twitanga campaigning kongo musahezi kwe muri cyarabantu ro umuntu billions z'isente za leta yobuza bateza penny ibyo birgira ibintu bibiri ecyo kubanza community yita nyuma tubira boro munonga umuntu waburiza biro mworo cyaba tumaje nuboro wa mushike hati aruhaya aromugambe mwaka ajya ngo haruha abanyunyuse n'abanyunyutwa hati haruha abanyunyusere abantu baburizo bakabasakinga almost no musokoro gukake kurugama hati watambuka kanto muri aba bantu abanyunyusere no jya ngo ntabahoshye. So the art of winning politics these days it is money. Haza bamwe bakimasteringire business class baza Kampala we nagenda kora kafuna ye cyo ko baza kafuna yo yunga mbateka munga 20% ayiba abantu arundana ajara mu atati banda sausage no jango ne basubwa ko ya household zo mutaro gumwe bar family za kugihereze mitwari ku usanga ziba zirazihipingire ngaho constituency zo zimwe nyimaho obintu rero ko babimbaga besente bakuza kuteka mabebembezi kandi ndinde basucceeding izo bakutikore sente mu mazu gabantu barebe that is the art now nyo nganyire Godwin ntikukira tugura umuze gahanda kutaronza abantu bagamba konka abantu bitwa bakasamba budongo mubajogere muno cyarenga esente mukaru jo naba abakorera TV to kubita bakasamba budongo bari yo kwa hansa bari mukatwambale abantu babulishiro akaruru akatarika abantu babulishiro akawakazi MPZ akakuterwa wakazi ligizi tukakuba musente akaruru kayara nuwagabo akaruru kayara akakajyamu yara akaruru kayara batuliriza akakujya mu parliament East Africa nikatero ba MPZ bonka sente zirumu ati zirumu akaruru ka speaker na deputy speaker esente zagire mu zikaza kirane zagire mu general election akaruru ko bwa publicist secretary public nyenda kano akarumu banagaga haina abantu ababimbe ndo public secretary bwa NRM caucus dan tumoso akaisimbele na Brandon Chintu publicity secretary bakana bagaba na t-shirts ziri customized bakana bagaba na notebooks bakaba gira mu companies kutera notebook eruption cha candidate publicity secretary tuwi so na bega nabo abantu bayitwa abantu bakuriye sente mbona yes ni mango mbona kubari yo kubarizero wararabaho bamugire ngumpanyweho but akaburu sente za kaburu mu Uganda n'abageiga n'abasaba nibo borabe parliament speaker naje kwanza kwa sente bwana John reka ngusobora ryeki ibyo nane bitandikiro mu karuru karaka hansi kutukumara kutera karuru twatuyonditera karuru tukabara ibingori yo muntu waburije esente zo ko spendingire
niyo ko kwikayigora urukundo obwa speaker harivuye uko kubavota ko kubavota niwe yenda ziri zikoreki ukore bya bavoters atuvota nuko abira vota takwira vota tayine kirasi vota tayine kirasi nicyo kwendo cyenga nicyo nabera kugeza na yiwe yes vota tayine kirasi uko iyo mutagalasi y'uburo tutandikire kuri hansi actually tureserena na community ya so provided ko kubavota ube expectant mano ko public ati taba kwesimba nambo no muzamukuru nabasa kuhereza bwino ko kutandika no ko mbantu na no muntu ariko bayinemu no uranga statement yo gamba tudereje yarwo muri yogo uro muntu yayinda yataba umworo tategeka the moment twatanka kuteka cyangwa umworo takutegeka umanye ngo services zitukorondo ngo ombyanga tizikuza kubaho ureba no bagabo bene umunywanyi wawe ajya ati mpa mashage $20 akujya 3 no manya tumpereze akasente ko ndaza TV nkwakoreho kanso sanga kanso kwanga we are not referring this one yakujya tananye ko ndaza TV nkwakoreho hatu branding tugipromoting abatiyo hatu usanga ngo abantu bona mbatiyate ngo arukwenda kuzo mubwebembeza oyine kubo ine kitara cha sente okakitekaho azishe ki advantage abantu abine sente nyingi abariyo mu business abatina na kakwatana no kuherezo services to the community kwiza bakafuna ubwebembezo kwaresheragero ekiragiro nikiyetabwa jejeje regulating bagire ngo umuntu aterist HRX yanagamba tutamusente bagire ngo umuntu aterist obotire mu sente zitakurenga miliyoni ziti tubaza kukimonitaringa icyo we can ate sente twatuzitiremo babasa kureba bagiye konka Alex aguzire t-shirts za constituency yona buri t-shirt nayo mutwara kwakiro mu cyace ziti yatamwezi na neza ntubasa kucwakinga turebe sente zotiro mu karuru versus your competitors twajya ngo turegetinga tugiye kuzeza abakuta miliyoni igana buri muntu ate mwigana hati ntufuna level the ground bamanye mwebembeze nakuboha abantu baburizo expectations zicendera hati saheze muntu nayizana billions astama hariya abateza rayini sente namona karuke nare mutwine challenge umukaruko mugongo umuntu nayizana n'ekikapakeye baza hariya rayini rya ecetano ozo murayini bakumureba hati uko umuntu nojya ngo notamuye ubwo bwo kutera karuru nyama nico kwendera ngo NRM to amending ngo mu kintu cyo mugongo abantu sente bazirye aza mu box akebera umuntu wakwenda okuba sente zi compromising nane nanka y'abantu onkago duine ntwatuferirwe kinkihanga abantu mbo bamwe bari ya sente batora n'umwembezi obo bakunda umuntu gwe yazaho tiyakora kunga abantu bo mwihanga ndiyo nkwe bacwire mbatyo ati nuhakwa ferire ndotferirwe kiyanga at complain and that nuha ihanga ndiferwa munonga ecyo kubanza abebembezi arimo abine capacity yo kwebembera konka batine sente hadi marisa ngwabo chances zabo zibazaba blocked hati turiyo ntufuna dealers instead of leaders hariyete sente ze in fact nawe mwe tubine sente kungumara kumangwe ibanda sauce banyikiriza konke sente nizo zaburamo I come here acquire a loan of 1 billion njitwara umukaruru ogabo bakwesente ko kumara kuzayo parliament ninga ngahayiba kutuma to kwiza kwa services to kuzagarika nyima noza kurondo ko covering kiriye kina tugizire dealers instead of leaders ahabweso ngayisente wabara mnonga turi mu program y'ishengero mukashishikirizo ba Sky TV turi no mwami Pairu Godwini naraga ibanda South no mwami Alex Rugero naraga bwejo nyine nawe jo naraga busongora hamwe muri sinwagaba no plead muri si nkani ndebo mushango gwa Honorable Jim Muhwezi Katugugu MP w'abantu barujumbura arokoza na Fred Tuyamuhweza nkagu following level ya Court of Appeal now Fred Tuyamuhweza kanagera ngo Jim Muhwezi akatugera bateze bakaruru ngo ako bakazarufu ngo yagera ati aza mbe nabahikaho mutanyebwa mbe no muramuzo bani madrama yabuza Fred Tuyamuhweza ati Jim Muhwezi njyaho katugera bateze bakaruru arufu abandaye bari yarufu bona bakaba yari bateze bakaruru abarujumbura oriyata mbe no kugira ngo mutanyebwa ngo akabatugera ngo akabatwera kimanya biha mbe shwe yakwa yawe namanyisa ngo nanya kundu ferwa mutanyebwa icyo no kitansohota n'ujya ngo kanarunda karuru of course emo mushonga is a gamro eventually mushango wakora pusinga Jim Muhwezi ya pusinga
omusege tukuturamo twagera ikiragiro cyo gutegeka sente za campaigns no tukibasa no haya kukikora no haya kukienforcing ate ekizubu aba enforcement no kwerekeraje no kukikora kandi bakukirema umuryango uwutuza futamba no bakikozere ate ebya gym na turyamweza ate abantu babanza bazumukaru babasinga bazumukote babona za kurundo bwa mushinja ubuziwangu wa mushinja mbabona bahirize kutabaza hata zumukote atire bwa mushinja ari bwa mushinja kabe aburunze rakaruka nkagenda mu ate cyo cyazukya na problem y'amani decision y'umuryango y'umutera akaru was publicity kabiri kwishwerekaza kwishwerekaza abantu batosha konka abantu batosha tubashimwe mutera akaru bakas katera budomo tubashimwe batera akaru si wano natu is okay uko ntare batera ka wano chairman si wano akamba tubona wako bakushoboroke wobundi bona nubabuzabuzana algebra hatu noro muko baratwina arithmetic izo numbers zimanya 1 2 3 100 etc then twina algebra x y z ni musoro of the equation hatu kwabuza mu x haza mu wa umuntu wa tosha bura bamwiba twacenge so umuntu wa tosha ashimwe kutera kaburu akarpingana nako itera karuruka kunyana aka size manya size yo okuyo atabyo tegeki because of populism bakenda kwereka ngo government ni abyomo tujya muri cyangwa inseza yo nabere ngo daka government zenyuma wakaba tere mugombe nabwo steve nebugombe abantu bakaba takushobora mu bwiro nabyo bakaba batashimye kurunde kigombe ngo azangaze ko n'ikigombe bakabirereho yabo bagire babone bakamba betaba ku ubwiro kamba betaki nuko ngo bikireko arundo ubwo baraiza tahaze kwisi buzize kwingibita kuri baze kwishira akuma rero bibi abayigura birekere kai abayigu so emyaka 5 nyuma bakatosha ko tunahemba yo tagma hadika naza kuronda president. That is a mistake. Omuntu atakumanya kwandika atakumanya kusoma bamujyana ngo akoratire ideology ya Ayo naza kuronda president akora guo agumanya achene enjo confusion enjo ya democracy is the biggest problem. Abantu babokoriza umugugu ubwo batabyaje ubwo batabasa icyakabiri hato reba National Resistance Movement kugizere president akaguma natugambira ndiyo mu high school speech za president natari mu class hizona kazhuru natari mu class maraiso kanuni kandi kaka bakajya inye bakamze inyishuma na kumwirizo wakanyibura ajya mu president baroka heroes day. There was a day he was explaining the difference between a hero, a martyr and a combatant. I used to listen to him. At every speech, akabajangu, buri speech akagamba yobote. Kandi buri speech akabajangu, uwe politician. Uwe ni liberator. Politician. So NRM yabanze kuhisha ngumshaka. Character yaba politicians. Kuyakizo na ikatali yaba mpaka ru. Kuyakizo na NRM yabe ya politicians. Kuyakize ona NRM yagarika yeshubura yabe ya businessmen. NRM katandikete ayizo ni irimbuta abantu bacu. Batangiriye abarwani. Barushera space. Abwihangariyo okugeza okutereza akwaye bya bisisikira mazima kuba ikizobona baba bibyo gutegeki bagera metamorphosis kandi kwa ikizobona baga bayishubura baba bashubuza next stage mbabaje abashuma
Wewe baganje tumaze umushumba zo mushuri. Kono izo. Wachega. So NRM kleptocracy ni umane yishubura hata leve turuho ni level y'ubushubuzi hata wayeta urukiko rw'abantu ba movement ishahe oba nasero oba namuka biziriganira za page development model aba movement oba nagombora oba na district wayeta bayinari oba we are mu rwanga ryone abantu abo kubano ya dressing na n'uganira nabo political businessmen merchants political merchants n'abashubire byo butegeki malonda mu commission the entrepreneurs malonda profit in politics they are profiteering on byo butegeki twara kwemera abantu bari ya business. So hata abo wabemerewe mukorekera giro kitereza kawu you are actually legislating, you are telling them to legislate themselves out of power. Or you know what I'm saying? Mukorekera giro cyaba babinjeka befunye be abo kuba abinyo muri bari illegitimate exactly turunzwe baba bakarungu sente zabo akashitama yabariki baruke ajya akakapost wese karwe gomboresha niza kata muziga burugomborora miliyoni 5 parliament yozinga kongana kwata kwa to no think billion kishatu atumta mwene cheka niza gobe mwene cheka return on investment nomination forms return on investment yes. So majority y'abantu abari of nationalist movement omwebemeza ati political merchants nabashaka bebyo butegeki konkabona iki n'abashubuzi. Now abanyarwanda bashimanyire no they know abanyarwanda ba conscious bamanya ngo umuntu urukubijamo karo cyangwa kiza kumurugamo akora umushubuzi wera ni yashubire itito kapito yitwa gisigaha tutatsigire kapito kwibanja kandi ibanja direngeze kuno esente impamvu they know because finally when I was young finally tutakaga as if ganine atati omugenzi John barije a prince may his soul rest in peace prince wankore akaja kitebuzi kiryabusera rwanda kashara ni tabusera rwanda hati ukaburiya kari yabusera rwanda ureba konkanda muto abantu bayirunda y'abadress yayigese bintu bingi utiremo no kunywa mizi gatekire tarahira abantu byakwa soda kandi uyu mukagenda simbiri nkareba habemezi abenyumaho abayabebije bakadressinga abantu bakagenda batine cyo babahire batabatugiye niyo nabe ndiyo mu senior 1 o senior 2 twatambara ho katamze bigere na ndumbi tukashaka twaza kafshe kwanza kuri first lady mucyaro president Museveni wakana zaka yishome ara twakire bajya mutiyija cyatwara ku muno tekateka ku rugoko witunombo kazaza kafshe kashana mwa hata bamujyango hariya boma tinguza yintwiga abantu ab'emyaka eyiwabo inevena hatumbazaye Junior kuchigamba mwenye nyine bana kabatakuza nanyi njyayo nako buza nyo nyine bana abana musimba mbasingiro mukobwa adija bazari bingo batakuza baba takichemanya TV kazikanyereza radio kataka we kujya atinyera kiza kureba unakayisha rubi. Thank you. So finally so ebyo butegeki abagurumba batokoze. Thank you. Kandi ubu bwa Uganda hata Uganda nuko kwanza kwemereza mukaki. Thank you. Kandi kongera kunyizi y'abantu kuciro kubatambe. John. Katandike ni mawini reactions maybe to make. Bonka katandike ni cy'abantu kuhinduka. Boye abantu kabakwesige ngo ni message nungi. Ngo yumuro. Abingi kuba kuzekamba hinduka. What informs that ngo umuntu nate kuhinduka? Kuhinduka zin akaraga koze y'abantu nawe akakora ibyabare byabe na accusinga
ngo tubara side y'abandi ati cyo kubanza umwana wanje ntiga nyinceraniza nawe kano mangu emyaka ibiri at least inamara hashoen ndani mbagambira ngo umuntu obulikiro teine songa yona completely kumuto mukaruru tero abantu kumukosa nga amatembezo tero there is nothing naja koreke tibiri bintu it's not his business space because ndani quick example my grandmother Kojere Mariamu ni miaka 15 ninyo nkumutwara ngamuta polling station ngamuchebera kandi ngamuchebera bankwenda tingumubuza so hatogu museveno kwa kubaru ajya munakugu kandi nabatatera karura cha so atkaka natera foreign policy taxation hati ababeshimbire nyenda kutandika ramperi foreign policy ya Uganda neha especially Ukraine na Russia. He doesn't know. Already. They don't know. So, great akashomera China. What is this region? East Africa's foreign policy? China, for instance. They're at parliamentary level. They don't know. They don't nothing. They don't know. Fiscal policy? No, not at all. Bakamuzaho president. Fiscal policy ya uneja goveta. Atkuwa tunjero musora UTT. The man was absent. You ask these ones. You ask them. How great? How can we lower inflation? Tanyogo na mpesa dakika za njibiri. Ale. They don't know. So hata mundu abuchuro we. That is the rhetoric. That is the rhetoric. I am telling you. Are you sure? No, they don't know. Abo kada abantu kabata kubagamira. So umuntu abuchuro abagurusu bali uku. Nabaho abantu bakumanya biro byokwezi munotera president. They don't know hatu muri biro makumyana. People don't know. You go to watch there. They don't know. I was there for a year and a half. Omuntu ainesumu ajikomisera babani. Tubakumanya biro byokwezi. Eriana ndagara. Omuntu atakumanya biro byokwezi. Ari bando kumanka yangara ngahi. Change. Nuhuro muntu mbiyahambe mpuno. Hatu okubura ngunuja nguratira president. Natira president to do what? Emirimo ya MPO neha ngu legislation manyango oversight konka ubwiro bunye bambara nabazika nabatahe majenyi. Niyo mirimo yabo. So nyowe esente mukaruri kinta kwendera ngo zirijeho. Kandi nisaba ngo barara bakuliteka bagire ngo wateine miliyoni 5 birijeho. Aka parliament. Wote ni milioni 5. Bagire ngo nomination tu miliyoni 3. Konka bagire ngo tuletere bank statement. Norobo kwa no jaherwa no ndavizo mahanga gamwe. Bagire ngo leta bank statement ole 80 miliyoni. Hina abansabire miliyoni 9 na kozesa mnywana wanje omwe umugurusi. Yes, transferring azitera. Agenda kungo narigire nazuma. Babanze bagire ngo leta account yawe twigo ine uzingaye. Orate ine 5 live. Because abantu bano abagire yungu merit obashyireyo nabo tubine kibakozire bagire amo basuma abantu abariyo beyiba hati numwenda kamba buzi habacho numwenda kureka abanya Uganda ngo abantu bona bari mu parliament kujayo first time yabo it is as if bakajayo bine sente no abandi bakajayo batene na 10 abandi bakabe ino bugari banywana banje bachamadidi abantu bakamusoroleza pichi munaka hona rebo se 10 bakanu bavuge akana avuga kagali kusinga rwakozo 2001 arigera campus navuga kagali and so many others obachereyo hakahinduka ki absolutely nothing kuborora abana abantu ko abasingire ba Paul hago ogwesi subuga bai de bakajayi batine kibeine no bako basenyonyi use a news reader konko bagireyo hahindukire kire answer is nothing so omuntu ayibuza tutire professor yaremo twatayo ba jeno baremo twat abantu babulikiro ubuntu mwenda bagenkai so nabo bagira ngo gasinte banye ngwalite ahantu yiga yanagera ngo bwakara ngo umuntu akaja ahantu abantu bamukora atakanda message bajura mana hatu message bajura ohirehe ndani so iringu oguli omuntu bakabata kurra ngo umuntu nanka yiba billion 2 buli bakabata kurra ngweka yogu
agezere yataho fensi ya 99 eruguri yataho sekanyolya omunda hata abandi babwine ngo embwa tizikiri fashion hati nyine mwana wanje wo mu geti ni mu kitundu nakigurire cyo hati umuntu ngo ekitundu imborogoma abana banje ababulirize kitundu mu Rwanda bashete imborogoma so umuntu atere imborogoma umukikari ari Kampala kololwa arombure ngo ayine munembata ubanguze ukora kizo imbere yo kumbasa kw'ikirubare batware nyine yanjye so hata abantu nitwiga abantu babene biza bunka bakandi barora umuntu ari nka professor Kabigire ikaye nubira ari nka abandi bakanora speaker butagera eineke yikwingana ne yogu ko gatito kugira ngo ine eke kusana na Capitol Hill White House ya America oketa abantu ngo bashitame bistamo ito kiyonga katwete nyonka ndi cha person wena remo Dr. Chris Passion yes akatweta uwo muka hendera John eke yirike yabandi akatuhera amizo munaga twatanyo rwezori umunaga umuntu gwita kenzoga batanyo kopo bya plastiki tunywa turi people tujya tumiti because msida kana tuleka ngo biciro telisi ko hatu kubore MP nyoka nyeto tinyikwenda ukata rooftop ya kanya tinkubuza na message ninkubuza iwe sebo oriyo no nyete cyo cyanya rajya kucyita sebo oinameka abo kuba ni mango turambara ku mitinga tindigaraka kurora so abantu babuciro bano thank you yes abantu babuciro bano namwe ababuleminga n'ababuleminga message nabajihura nico kurora no bakutera bagiga batanu no batamwa banako babiri ababuciro no bakutera umuntu atayine cent halo cent hazabiri defeated hanu nko muri gasharta no so guhakorwa ababe bari mu first of all bona bakabine cent konka abantu bino bacuzingire kandi kugira ngo bakacuzinga abasente uko wancuruhura I don't think Ngurishon Kavenja kana kizo I don't know but nitekereza ngo akata kukiza kano sente nitekereza nguruwe nduru akata kukiza honorable share sente nitekereza and there are so many other examples so konka esente omukaruru nizijya kugumamu kandi netuzenda tuzirizire habo kuba abantu tubakomaje bakutera n'abatukutera ngo bagiye ubunga bakujya kora imirimo yabonka tukujimanya nicyo ko umuntu na MP ngo yajya kwibeza cooperative hatubona bari uko abandi 12 bajya kwa kwata pere MPs including one minister so teka ku making sure ngo twatera bemeza tumaje kujya kwa bagambara kare to revelations John yajyango rwo kubanza kushanya incyakare no bakwata MPs 12 harimo na minister bitwe nk'abanyamakuru izobanza ko bari yatwereze cyo kugambaho John yareze nk'inshonga ngo wana kwisimba abo MP bakakushaba bank statement ngo boyina miliyoni 5 mu Uganda ijya hatakira kwesigana ati n'umuntu akutiza miliyoni 5 ngo zireflecting account yawe ngo rero kora mare ko yanikisa oziyo umuntu ajya twakubara kuzingaruza so really that would disqualify so many people I don't know whether Alex ensongeje nyandabuni ukujukta okuhinduka kwanya imwe ng'abanyabutegeki tutegateka ngo rumutaye witu Jona kana tugamba rumunyabutegeki ngo muri Mbaromu ngo abantu bakajya ngo twendo kunyona waraji orukutura musya ngo rindi jaro na yepanka na tudura mweno Jona kajata ubwo nyoti ni kimwenda mwishinda kuba waraji na ati nakijyonita okuhinduka kwanyuka kabendezi maybe ni uko zabwe cy'abantu mbagajyangu mutushore up front we bari munonga nyenda kutandikira cyo mwami John kiyagambaho okutubuza policies zimwe ez policies zimwe nizetago bwiri wakungambira nkeje shango ngushobora okucendeza inflation n'ibintu binge jogo n'umuramwe gundi ntwantu bimanye submission de kikibi ntwantu bimanye kandi mwana wanje John itoba mwe abantu abatukuba nturonda makaruru na wano bishobora binte bimwe abantu noreba bataruhura entwiga yagambere ngo abingi tubashomere tubakubyetegereza kuko buri munoronda karu waza kushobora inflation wakushobora umuntu ureba tambura bagenda akureba kwenda kura icyo bakwenda kura cyoronuga itobe ry'umukaru so nekintu cyikushasha ngo abantu abatwanturonda makaruru kandi byanga tubikushana wajya ngo wanoronda karuru washuma muri Mbaromu umusite uze bushenyi
bo bine ntwaze yabo uko bakaronda isingiro babanza kubatera imigo buri hamwe hine endonda yako yake so itoba ryo mu karuru neshonga eyiwagamba abwaki nituhinduka ekikureta wahinduka nohikayo ebyo kubugambira abantu oshanga utashikirizaho na eshicweka cyane niwe wenkoreto mu bantu watandika kuburamo okwe no kuhinduka koga kitari nangu cye sente okija no gambira abantu ensi no mushenyo tane biza kuhinduka otuntuza kukora icyo tunankaje zerati konkati ukizayo kandi obambe no kusinga wabe no kora cyo no hakanse ninga novu so obuzuburu ukirumu ito twena nkabantu kitari cye sente zonga hata abantu bahika kugira ngo kongashi mumpiye kisanja cyumwe twageza heki munyongere cya kabiri tumarire iki icya kabiri kizakwa nacyo hata abantu badanga anga katuhinduremo akomba bakumanyire bishuba byobyo ninge byo kuboraganiza wabikozire werana gudu bakongera wota bikozire Nurwari reka tuhinduremo nanka Alex agambere je hati katuhinduremo tubone uwo twakora twahereza so konka kugaruka ahacha sente nanye ndinka John zatuzikaho umukaruru no bakugira ngo bakuteka ho police tutambureho niziteko kurabamo John yarete kitezo tukushabe miliyoni 5 account yawe no bakoze no bakoba nzeguru za John azitire nyumwazi ya account no barebe bero byo kubuzitiyeho nabo bamanya ngo icyo kikozere just to qualify yes konkati zawe account itaheroma nayo so tukira akora nk'iki yanagamba ngo wenda kuzahera ubakwe account banze barebe statement twabentwe na regular cash flows turebe ngo no koraki noreba kumiro yiyo kinana nkebi eto tukiraganira n'abantu bakora mu banka umwana nasitamabuza atkunka nanka turebero innocent no koraki no tasya kikotagira ka factory munangu no kora mizi no koraki kumbucha ninga no tasyoti kotandikire kuombe kebi korebi uzihaye so batandike batushiju ekiragiro batenewe nitiza kuretwa ekiragiro bakansa batuyambe ba framing eji no ndakwesimba ntebeji qualifications emwemba wa parliament jiha senior 6 papra bya 6 yongera murevu nko cyo kurebera tutandike turegulating ebinte enshonga ndijo tewe kanisa entuiga okuyanagamba kanso enyuma bakaba batambura kuza kureba umuntu konkobwa hati tokweta gafutambura kuba internet ro nogero utakasu na nota shomere agereza okushomesa umwana kugira ngo yijomka ya inesu magume naho namwegeso kuba kubikoresa kujarari mwa kusta TikTok mweshati akarura abantu kabigwire pages kana basiba aho baganira uko abatakiza mu radio ninga TV akuba ngo nibabingwamo ninga tuba kwikirizwa oshanga no campaign ingira amidi so tukore framework wenda konke cyo kureberaho nyo wanje buweju omutebe kanisa honorable mwasibire y'umwazi ari mu homecoming mweshatu wabo sibiro ryo mu homecoming ngo bakwakira origera nanka sente zo naje kuziya njimanyisa yazaga kashume Kampala bamutaka kiko katajiro wiya nanka zihe bisho homecoming age concept tekije to nata home exile ronko bote how can you be parliament nibyo turuntu shobora disi homecoming ormunozo wanyu nkonka nonda homecoming bakwakira kandi uri kuzowaye hateze sente zo batiremu norazere nogizirutse sente zako batiremu korebe byona yes barabo baganyirwemo thank you koka we hatazihire thank you kandi karargaha yaza kuzihariyo hakugira ngo cyo kina kigaza no majoni yagambishinto ngo abantu batosha tubajogire cyarengana hata umuntu noso takugira ngo
nukora homecoming kandi uri umwembezo mucyokeje ati homecoming from where even bikora buhwezo ari byo bindi kato mara mukache tubere garakana na Godwin takwicheza necho kushaba abantu miliyoni 5 account then nga qualification ngo no baza kuba MP banyuma yo butumwo Sky TV irakari abantu. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't make us leave my hair. Hair shampoo, always beautiful, so beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Hello, the people of Uganda, especially abantu Ankole, Nimbara Musa. The search for the next tourism ambassador for Ankole region is on. And this year, on the 20th of July 2024, at Western Meridian Hotel in Bushenyi district, our grand finale is going to take place where 13 girls are contesting for the crown, eating under the theme Tourism and Peace. Tickets are at 30,000 for VIP and 300,000 a table. This event is proudly sponsored by Sky TV. Itwaba Mirini ya Musako 2012 Limited nitumanyisa bakastoma betu ngutubinire obuhereza obwa voluntary savings, fixed deposits, joint accounts, institutional accounts, group accounts hamwe n'ezindi nyamwingi okutunga obuhereza bwitu aha mobile money nyiga star emwe mukaga 5 star mukaga star 3 hash okuratirire endagiriro ninga tushanje a office zitu a Church Community Center omurembo rwambarara ninga amataji gitu omuri Rugaga Ibanda Kabuyanda Kinoni Ngarama BSU hamwe na Ntinda branch ninga tuterera note mushanju 82 11 29 kinana na mushanju oba note mushanju note mukaga ashatu na mushanju nkaga na mushanju ana na mukaga Kigezi Universal Drama Actors bakuretera umuzano musya live a stage mu byanga byanyu rukundo ya folongoto umuzano gori kureba okasheka okakwenkwenuka nangwa no kurirokarira birabina mushanju nyakazi batawuni birabina munana omukajani tawuni birabina mwenda mabono roma 13 kabushogera kibanza cyo kwazi kwa mushanju ntara tawuni ebirabiri byo kwazi kwa mushanju rwenkobwa tawuni birabishatu byo kwazi kwa mushanju ishongororo ebirabina busirba kandi birabitanu kamwenje ebiramukaga bigodi kandi biramushanju bashange kahunje ebiramunana byo kwazi kwa mushanju bashange rwamwanja ebiramwenda byo kwazi kwa mushanju bashange biguri kandi biri 10 bashange migamba ebiri 11 bashange kazinga ebiri 12 bashange cha Kampala ebiri 13 bashange rushango tawuni ebiri 14 bashange Kanyaruziri tawuni kandi ebiri 15 bashange Nkungu ebiri 16 bashange Mukatongore ebiri 10 mushanju barya mu Kitongore Kigeiga kandi ebiri 18 bari kaza mu tawuni ebiri 18 bashange Rushere ebiri 20 bari Ibanda mu tawuni kandi ebiri 21 bari Bwizibwero mu tawuni ebiri 22 bari Kitura ebiri 23 bashange Rubindo mu tawuni kandi ebiri 24 bashange Igorora mu tawuni ebiri 25 bashange Kanyaganyeje ebirabina mukaga bari Kakindo kandi ebirabina mushanju kwazi kwa mushanju bari Kabwo emiryango igiri gushemweze mwazo abana batenku 5 abantu abakuru shiringi kanana VIP mutoro kumwe cweka kandi meza y'abantu bana emitwari 10 taferwa abazani bawe Karubarema Jackson Tibenderana Henry Lydia Kasigaire nabandi nyamwinji munonga Kevinyasi kwishange yo Ijande murunji Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu.
Eka ya Abias tuhanjirwe na Reverend Elizabeth Kushaba abagabike ser ya Mabengwa Ward muri Central Division Ishaka Bushenyi Municipality barangisa muhara wabo ainumucha Breya wirina korana Rwampara Coffee Company Society muri buteraniro Rwampara District uramurebe teresumu no tumshanje 82 95 83 zirina ningashi no tumshanju ziremwe nkaga na munana ningotere ari no tumshanju itanina janju na mukaga tenda na mukaga tenda ningashi umayise polisi ekorehei Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu turi mu program itishengero mukasheshe ko rwa mukaga edeshigana habara 29 tukahikarisha mukaga twakugera program ndi Boaz wa Mongolia batahibanje mu studios nyino mu Imperi wo Godwin Argaibanda nyino mu Alex Rugero no wahwejo nyine umukuru turi nawe John Ntarga Busongora hamwe na Moses Nwagabana Prida no wakashari konka we nakora mbaro mu mtawuni konka horo kumendera ho no mu Uganda yona no muhitana baro yabawe nakoreza ryo mushango kandi no gusinga baba kwa babiri bani wababa bafite n'ishonga abo muhitana Charles Mwesige Charles Mwesige ni chairman wa veterans chegegwa nagira ngo manyabo wazo batine sente to kusinga karo kandi cyo enguzi eberire nyingi ubwo yesimbire bwejo icyagama n'amazima abantu nobo wakoba nugambaje ebyo tabache buhurura bone benda sente tugwa rero nibenda kagwiraho ibyasigariyo no kwesotinga na message yawe Nicholas Mungorate no wakigoto umuri kitagwenda nawe ariyo natureba and of course tatwarebere umwami Robert Rwakandare nawe kutufuru ngajyangu and the entire state house team yajyangu mu state house basindikira na message bateraho Sky TV so imabesimbere state house atene bavetinga kureba oguyarabuna abo wituna nakuteza umutwe okay kandi hino abo mu state house hino abampa comment antwiga njya kujya muhatwarga maga statement tel nunjya amakaga president President no fountain of Anna, so we can't paint him in a one thing manner. You had a disagreement, a qualification ya John. John yagambe cyo kugira ngo araze kurondo bwa member bwa parliamentary vejo ubo ine million 500 account hate kibuzo kiri and above manya urorebe MP million 5 nezo kuziye urorebe member wa parliament no muzwekero w'abantu no mechi mama iso kuzwekeza urukiko rwa ba doctor arukuzwekera ba doctor urukiko rwona na ba doctor arukuzwekera basomesa ene forum na baryo musomesa hato munako mu constituency yibanda south abantu abine million 5 binkuza kuzwekera nanye namara kwereka 5 ne bangaye because ndiyo muzwekero omuzwekero w'abantu asemye kandi usana nabo nubura twaruka bagira twine challenges ABCDFG ebizibe bituriyo ntugera mu constituency zito no kwata abantu abatakusana na constituency na nabantu abari mu constituency ejo tukabana bo twa fronting otwara bananka bine mididi ya sente bine billions na turo mu gorofa takumanga haruna nabakutahamiza mbedeba takumanga n'uruguto rukuzana ngacicuzi ninga mahambera gebitakuri hato banu wa fronting otogu nwakuza gukora cye kugambira problems zito actually sente nyingi z'abantu bakuba bine niziretana na kuri yabahikayo biba nyingi it is on record abatire sente nyingi mu karura kahwire yasaheze nibo bashiro mu bihome nabandi nibo bari yombira kanzi abwa billions of money hariho bari yombaronda kiba billions zigana nkaga na mwenda billions zigana nkaga na mwenda mo bakureba TV na nabaturikirize budget ya district salary kamunana tantu enda ngo services zo mbantu turonda abantu abatakagizire za billions zo riyo no gamba ko kugira ngo tuteko 500 million nituza kumara kugireba nka deal tukore cyo busubuzi niza kwiza ndebe ngo kuturiyaho mu studio mbagent hatere tigana yompigana tusiye bitano tusindike yo mpirwe parliament kunanka entwiga yaje bazingo hariyo nga 3 billion kunda hikeyo
sharing sente ziha ziri nawe tukora business hati ekyecho cyo kugira ngo abantu batamusente nicyo kiresire nanka parliament yaba house of deals otherwise abantu babebaza ya merte nibo bari abentu igabayebaza yo kureba nanka yiza hari bakabaza ya merte in fact twenda ngo bebembeze baze mwenda si bagere cyaba ekibakora abantu babo ecyo kubanza to elevating level yo bwegese from senior 6 parliament yo kubanza hatkurwa umunanko mu bazungu bakagira ngo araze kuba MP abasomye senior ya mukaga obwiro bwe ngo muri imbarra yona zacirura naziya zo nezo zikiri ari imbarra akarumwe abantu batakurenga 10 konge sahizi buri cyaro hariho graduate but we still have a qualification of a member of parliament as senior 6 godwe ne tingmanya ideas is to create ngo bwinje bwazo ahanshonga yabembezo kumukweza mukahinduka now uburemezo buri ahiburina no jangu buturundo umuntu urabari nkomoro na latini sinjya kushana nabantu kongati kizuba ikiri no mabashobozi nkaba supplyinga nkaba cement abasoda nibakwereze ibintu nibiya miliyoni 5 na miliyoni 10 oguza uzushashura konga ko kunyaga tabagaraka kusupplying no kwa bahinde makwembazi byo ushashura bwanyuma ragaguza now itumwe tukabahereza cement ngo oguze then ushashura twakwereza rone tarumagoba because neri ngarone konkati tumwe ababesigu hati twe nonda tukore iki twente mangu twakwa cement yituza kushashura no bora mareguza batutakashiraho hona rebo ndugumpeiro ya mbuza buzamwa yagira ati sente tavingi tabazini ati abantu abo tugende ne namba hatura turbo kugenda ne namba twekeraniza niwe okuba umuntu wibanda kubanga kugeraniza nawe nabintu bizuba hatwekeraniza ne mfuba now ubutura twekeraniza ne yuha cya sente obwegese bo abinje abanya-Uganda na revoki nicho riyo ni Uganda abinje abanya-Uganda hacyaro cyawe abinje abanya-Uganda kana drop out basimiya 4 na PCV hato bogise turabata PCV no kuba tujye mu cyaro cyawe icyaro cya household how many graduates can we find there maybe a graduate no exaggerating people are illiterate in byaro byanyu let me tell you nyowe omukapasite yanjye ngampirwe ngatandika ikibina nacyeta Ibanda Youth Initiative for Sustainable Development. That was 2014. I had registered 164 graduates. 164 graduates. Ababire bakusubscribinga tuzatu kibina and it was not mandatory. It was not mandatory. Na kugira ngo buriya tukutandika nanka electoral systems tukuza kuronda parliament bakajya ngo umuntu kuzo mu parliament oboyine sine ya mukaga bakaba barabanga baye bagine ukumara senior yakana uzo mu cooperative za gukora senior ababe bamara P7 bazo mu college baba bashomesa ba primary atakaje mu college baba postingira government school ato muri Ibanda South kongato saezi Ibanda South mu abantu bangaye tuine nababura ko kabya mutaro nkikumi tuine mitwaro nkamwenda umuri yabo graduate n'ibinga mitwaro nkamwenda arumwe mitwaro ibira bine graduate arumwe mitwaro ibiri abine degree mtonga nkamwenda matu abarana n'abana I remember the population 35 years of age countrywide they are 77%. No, between 18 and above katubare ngo mitware 5 amitware 5 abini degree n'ibinga Ibanda South. Let me give you the right statistics. Ibanda South twine sales igana 9 omuri gana 9 sales there is no single sale omuri Ibanda South etaro graduate buri sale abantu 10 ba graduate n'ibingahe ntwenda kugera na percentage reka agumize mwako bure kwa manyat sale yona tuza kuza graduates but the process is just coming up at wara ngeke echana tiro kureba graduates so mucanga barumu I think mbirwe ekibuzo cya John Nichum abonye nonda cya kesente aho turondo umuntu akushanisa n'abantu entasi kandi cyo kushoma turondo ushomereho umunonga kukira abantu wali not fading the difference okay reka muhe answer esente tazukuza kumuretera service ya koronda kongo kwetegereza ko mwebembezi nukuza kumuhereza cyakwenda nico nkwendera umuntu araze kubebembera abayetegerizo I think cyo washigara abayetegerizo okusinga abandi omwebembezi nari yetara yabandi hati ukakwate mpumi ojebembeza binamisho nukwate inamisho yebembera abineriso rumwe na nempumi
mbavuze nyuma so hacu ekeshonga omoro wa Peter Latrin agombora yagwa awataso kutuletera simiti atogi atwebembera Noga John time yajitwara reka memarire John time yajimara ekizibu cyo sente ekinkwenda abantu abakundeba n'abampurikize bacenge tugizenzere twagire kizibu habiroho ibura ry'emirimo haba hibura rye sente umuntu nahurutuka ngo witibanda sauce agenda bura azo mu myaka 30 wareba ariyo naronde sente hata kimara kwizana sente after 30 years ayenda bumwebembezi wanyu hata wabo buzire myaka 30 ukizana sente hata ukatwebembera iwe bizivyitu none bimanya. Thank you. Noga obani nyenta ku following aje omu primary za NRM na za parties ntaba mu bribery nyingi nango ntamwembaga basenti umushanaguru kwaka uri imera hari n'ikikapa polling station yaha ngwiwe tera Alex 15 za zuriya kwatumu abenshi abantu batakuhababara batahibabo abo primary za NRM umucyaragero tukahababara umuntu abo party primaries abenshi hababa umugeni election nangwa no primaries batabaza umukoti kongo mshangwe uruwa ya mshanga wa chief magistrate mimi ni ngiro wa chief magistrate kunga kayinka akayini judgment emwe akaguma na gishomera buri umwe nehwera wa chief magistrate ngo webendera ngo webendera ne komo wa chief magistrate wabera chief tuwe rumatiko ni maisa ne koma ntero koma emingi emingi ya pate intra pate yumunde yekigombe komo wa chief magistrate not by standard but for one major reason especially ngito mwenaremu ntutera primaries kwa musanzo kwa munana nominations ziri kwa mwenda kandi umusango gukutayo none anda baholtinge nomination babanza bahulirizo musango by the time gwajya kuba disposed of mbakugira ngo it has been overtaken by events abo ko umuntu uri dabiri nominated constitution ya NRM constitution ya NRM negera mwe prescribinga kubara kusinja horazi tribune yanga uzo wa chief magistrate now and is that enough justice do you think yabero unkareba first of all baroyas ba NRM bwiro they were escorted by platoons abasirikare baroya representative clients no kubiyenke American bwiga kwetoriri no roya wo amuga karo yawa NRM so you can things na byamuzabze ogutsukama security because akali mu presidential petition wa muzeyi kandi nako twangu urebe twangu urebe kubo kokaka ni ibara ndimani ko utahiri security I work muzeyi narim so ala warda answer no uruga presidential campaign kabiro discuss primaries akamu disagreement some primaries yes Mwaga bakonsani anje heri ebizo byona ntwatu bino mpate primaries especially kuno mu Eastern Uganda hata winchi justice tari well provided for nyenda kuzaje no rule tingwe na kutancho mu exceptions first of all okushashura nyingi no boyfriend na sugar daddy aha mushiki no rafta mchingi no boyfriend afterera rafta mchingi no boyfriend na sugar daddy pension nota nyingi wewe mambo sugar daddy wachega icyo mesakara tukaru no sindikiriza number 2 konka bona hamuhero no baliya baliya yatamchingi wachureba yes number 2 warga wigire omwirwaro no shashirino no bashanyara zo ndurwa nga bambira kuya mwiri bashanyara zo mushaya biyamuki erino kandi bagira ngwete muzirwirejo batoka karantini bajya ngwene zanya bushozi zibezerekere kure batakashanye mwako zanya bushozi zireki zirwiri mwenye ni ngira ngo ibyo bitegekeye twaza kabiteye twazi to manye ndwara irinka indwara erga hasi no nirgigo indwara nirgigo omubashuke dadi
nyoni imanye kuretwa Yego pension. Ba protecting a girlfriend. Na girlfriend. Ego bashuka dadi. Hat karantine yinkugira ngo influence abibiho. Tugaruka umwe rero turukurigize. Nincho mabona zose mukora kufuta. Yamani. Nincho mabona zose mukora kufuta. Actually zose. Kazi no kuzo protecting umuntu wa hansi. Wakabanza katora na rengo rwa LC1. Akatora n'uwari kumanya hata umuntu wabutosha wabanza akirugamo hata kirekera bariya bake abana 10 hata bagunza baza kwiga itabi yaro bazamuka emicumbi gumanikanya bakizagombora emicumbi yongera hata bakiza kwika district bashuga dede baza tutaha mu officially umuntu wabutosha kuya agumane ndwaranje norebo gufitera za karantini nyenda karantini mutugwa LC1 kuza LC2 nyenda karantini LC2 LC3 emchombi yaza kwika umboro ba delegates hada ba delegates batandikira account sub account hati emchombi ko yaze tahamu umuntu wabutosha change ndwara incontrollable ko kati bakacirezejwa muteko basa kwa control ureba yarigera kurumuru bashuga dede mebyo butegeki urumba tabutosha atentuiga norebe chere electrocollege chasiska icyo cyo electrocollege cyo riyo noga izo youth structures nicyo cyo kwamba koze konko umuntu nakwata youth delegates abakiriza ko bamba kuronda structure yambara district abatwara Kampala abagomba bakoyizo bari akaru icyo ni ikirese koko mnyeto unasigana atera amataforo wayo ibyo takumanya urikireba we akiri disease free we takarwi koka politics zizarese movement za universal adult suffrage yo kujya abakukimanya n'abatakukimanya bona kukigambiro ngo muntu utine cyakumanya takashomaga wabe akibera bashomere ngo I think this is erratic and reckless no kwenda ngabantu bakunde government eshinki yao oshingu nuba kugitambuza rw'umusayi rwa government kuko badategereza no government bazete hati chuba n'ikindi mubeyihemu thank you buryo mwagaka revuye manya size yo even itobashobora physics tumanya ngo liquid is find their own level to inente unakugesha bwo bizo noza jesha noza kwiba Weno bamu level yawe ne ya LC1 torana okoma kandi nyimanya ngo abantu bacu bashoborera ikintu for the time being ndabakikeze hariho omusheja akabare justice of the Supreme Court Kanyihamba GW Kanyihamba finally no omwaka nk'ikumi obanesha tomo nasingaye I was reading in a monitor the president was responding to an article tinashomera Kanyihamba ngakani ngashomera president akana gamba Kanyihamba had spoken something almost similar nga president akajya ngo iju revolution ya inarimo we karetwa abantu therefore they must remain an integral component of the NRM. Kanyihamba kaze ngo abantu abutosha bareke kutera karuru no kireba ka president yajangwa ango ije revolution movement yone yaki konkati nyenda kugamba movement yabe na gamba obwirobwe movement endwani twikirizana efungukire yijaza muri yabe byo butegeki hati yo movement enshubuzi so ejeje enshubuzi wayi kumanya ugibeherera ngo negene na muntu wabutosha. Thank you. You end up being astray. Thank you. Government ya Rwanda umuntu ikamugaho hati nemurema koko kureba security wowe ne cyapa cyawe wowe ne cyapa cyawe umuntu chitaka urukuma ngo nakitwara umusako nari umbanka nari microfinance nabambaki bambasenti so the collectively omutezi w'akaruru ahindukire security no musingo iwo yesimbere ukwe umwemezi no singa y'umuntu wabutosha umuconstituency urya esete n'amagobagazo emyaka 5 but intrigue cyarabera mu cyaho just briefly just a moment tuinabaye kaya kuri Saint Hotel abantu bashangwa kamukuzi hoteli ya Ekaya ereka mukuzi ahashunge na Divine Mercy Hospital bakwinero buhereza burungi oburumwe buraro harogadenza aho kore mukore ya burikika bene conference hall bine bare bimwe byo kumya byo murembe
ogwa hati birimo coffee cocktails nka nojitos na milkshakes bine restaurant y'umurembe bakwenere cyansia cya mushana cya kiro kandi restaurant yabo te kukingo bwire bona bakwenda kumanya rukiraho no ronda ba Ekaya kuri Saint Hotel abakuterebera mu program yitu yishengero barwa mukaga obatere sumu ya 0 mushanju ina emwe ina ibiro mwenda mushanju mukaga narogeze he ya 0 mushanju 8 2 atano ni 3 nkaga ni 2 nkaga na mukaga Ekaya kuri Saint Hotel a home away from home ba John mba kucyara kugikoresa kurabya ho mirimo yabo mirungi munonga kandi gateka no mbashashura John ni cyo nugamba turukendera Entwiga President Museveni numwebembezi kandi na ubwebembezi nacu bwenda kandi ito abanyarwanda tucumuhagera cyanguhire abantu babucyuru banu kumara kutera karuru nari bakakora ensobe bakatera na batashyikire nyenshi hakigere byasoboka tungo kubureminga hakuba hataroho abantu bahanse bakora ensobe nyingi muno mu karuru ubo actually mu karuru kuba tubantu wenda kucendeze bizubiyo mu karuru kuyihama abantu bahansi you have solved the problems by 90%. Yes, electoral colleges kazine challenges zao actually doro hiuha na hata na ambassador konka chiri state member akatwara ababutarija bona ba delegates bona yabatwara across in Kenya bariga icyuro cyo kutera karuru but naka adult suffrage ningira ngo tusere end democracy and ugundi mulingo konka abantu babukiro John Hendera abamwana wanje uko kugira ngo basomere manya ngo bine degree sari bando ko barabine degree I have moved across all the districts here in Western Nile wherever umuntu noraya na strugglinga no really ningira ngo abantu babukiro ati ngo kubiri wigura topic enu wigura marama guno gira ngo president mu debate akagira ngo tugambe Uganda kokwiri so abantu babukiro bakiri mu karuru ubakiri mu karuru going forward tukoliki going forward iyo umuntu wabukiro yakira sente zawiriya uburamara kuziria ekinta kwenda no muntu wabukiro wali akawe wazimwe mukumbucha bakasukali wamara kubiria kando ta utopereza no buza bwaki bakakusasura kara nyoni cyo nyoni ncyaraniza kusente baziri bongo baramara kuziria akareja no kwako habo kuba bakakusasura wawaye hatukano buza kwamaze kutwara cabinet cyankwanze ibintu byo babimbaganira okwefijum government ebitu araganisa abantu ayise kwingana ki turinka kandi hasigara yakireka kwingana ki ebitu raze gukora nibi mwe so member wa parliament kwa ngaibe bintu umuntu birabamo yahikaye yareba minister ine convo y'imotoka 3 zibona bine sente akireba speaker nawe sente nizo zumwe mwe 3 member wa parliament ndagira nawe naza kugira ngo omunanko kunanye kanjere kinataye ndiye so turebe institution ejo kuturagaruke nayo his excellency astame ninga tustame niyo tugitereze akubebe yaza out of hand then itwabura mu mbaronda karuru democracy garuka na no muntu yaza kwimuka kubuza na wabayi no bugambero bitare John ngo yawikazi kwa kare utari mbuzo buhereza konka abantu buhereza ntubwenda oborire obatorire akuba washasha obori wakikachi notekwa kuronda obuherezo urguto nturwenda so banywana banje abanyabuweju ninga bakutureba mwena nyowe message ninke omwebe mbezarije kosha bamakaruru mufijume ayine mission ki atakaje ngo yakwake sente ukakoma mwe bari munonga Somalia mu mahanga abintu gora mungo munsi akaruka president gaterwa MPs konkangu gakaruka kwika MP y'ubwiro atakagere kutera karuna yaramwize hoteli akamba amateko mese sente zitaransi ya bilioni 2 ncece nani muganga akaruka president wa Somalia or MP is extremely profitable tuhendere program Godwin abakoreba TV especially abakora gibande y'amashuma wafana agenda amaguru tegamugaye kandi ko kufiso mwana tukikuzibira kuzara mbone twatwina bebembeza batakozere bitukunda tutakajya ngo nabandi nukwe bari umwana no kuzayo kuriya murondo mwebembeza ari kumanyembera zanyu atwire nimwe buri kimwe nakireba nabukweza nabasa kuzarurengo ruriya nawe abishobore ecyo cyo kugira ngo twakire obuhereza tuburiye saheza
actually mbajya ngo mbuziyengurano tegera mpano iyo kore nenda kuri sente nke binanga yagamba ngo ziryo tabuzo bohereza nutwendo bohereza wanenda kumanya kabika ryo mu ruguto